Denarong Press Club abitunga tumpen dongmukak police station osikimi aphan karcho dam lapen dongmukak ahabar along thengpia timso kepon Nizangkar benglong wathat lang sopen hamren lapen jowai ka cheleng atawar non puta kimimia jok rat kaningri Karam non mali penani kang sama beta long peneli thare mono singti penika chengsia beta arjo panik tha Denarong Press Club klembang pubang piatum cingrum si Dongmukak Police Station along Osi Akimi Senat Kumar Mudoya Phan Karbia Popen Karchodam Napen Police Station arlo thengpia klim sota etekang puthot non malam Karbiang kang mate Karbiang long angkang along kachathang phlub phangkedong aputhak posreme cherok tok amai tongsekot pen kapadopon Japan Osi pen cingki jathan tekang Pini freni phai ingkoi ra hini ani ada pol phai circuit apol malom Denarong Press Club klembang pu abitung atum Dongmukak Police Station Osikimi Senat Kumar Mudoya Phan man kido karbi pohopen karchodam Bangso karchopon apor akot Dongmukak Police Station Osikimi Senat Kumar Mudoy lapen Denarong Press Club klembang pu atum pen cingki jethan ponsi non malom kachathang phlub karbiang long arlochot kalisi Asam angkang along kachathang phlub phangkedong alam ki pen rong arlo malom ahok he alam pen penang an kangdang abir ka pen ajok Dongmukak Police Station Osikimi Senat Kumar Mudoy ahin pen Denarong Press Club aphan nang serap nang chiturdun nang jila pen ham phanga song doan an parta rong asar pen chenglok VDP klembang pubang phi atum aphan anta nang serap dun nang ji pusi chuning diponsi penang an chingki chethan ponsi prap chin pen phangkedong alam ki aputhak cherok rokamai hawar tin along ki biponjia phan chesik chedang pon lopusi Osikimi pen pasimidon Bangso phi Denarong Press Club ahin pen Dongmukak Police Station arlo along thengpia klim ki saita dekpon Dongmukak pen ran rong pila pen Muniram Bay report Kabi Daily News Dongmukak থানাৰ অন্তৰ্গত দেনগাঁও আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ পাই খুব আনন্দিত হ'লোঁ যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখে মই ইয়াতে জইন কৰিলোঁ দongmukak থানাৰ ওচি যে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে আজি আপোনালোকে যিটো পদক্ষেপ ল'লে দেনগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে যিটো পদক্ষেপ ল'লে তাত মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আপোনালোকে থানাৰ চৌহদত এটা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিলে আৰু আপোনালোকলৈ কৃতজ্ঞতা থাকিলে ভৱিষ্যতে দিনতো যাতে আমি ইয়াতে একেলগে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ ৰাইজলৈ সেইটো অনুৰোধ থাকিল আৰু আপোনালোকক এই চেগতে ক'ব পাই সুবিধা পাই ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে এটা আমাৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত এটা মানে উৰা বাতৰি ওলাইছে যে সোপা ধৰা এই সোপা ধৰা উৰা বাতৰিটোৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো সমাজসেৱক নাগৰিক কমিটি গাঁওবুঢ়া আৰু নানান ধৰণৰ সংগঠন আছে সকলোবিলাক সচেতন হ'ব লাগে যে গাঁৱত এজন মানুহ অচিনাকি মানুহ দেখা পালে যে সোপা ধৰা হ'ব সেই বস্তুটো ৰিউমাৰটো উলিয়াব নালাগে এইটো আপোনালোকে তাক প্ৰচাৰ কৰি দিব আৰু ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেৰে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৃষ্টি নহয় আৰু আমাক যদি গাঁৱৰ কোনো সংগঠন বা ভিডিপি গাঁওবুঢ়া অন্য সংগঠনবিলাকে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে তৎক্ষণাৎভাৱে আমাক অৱগত কৰিব আমি যি কৰিব লাগে কৰিম ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তে আমি গাঁৱে গাঁৱে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিছোঁৱেই আৰু আপোনালোকৰ সহযোগত আৰু কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম গতিকে যাতে ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগে আৰু এইবিলাক উৰা বাতৰিত বিশ্বাস কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই ৰাইজলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ Nizangkar benglong hamren boithalang solapen jowai kedam atowar kahenopar pik ajok rat atum akisung kaita cecak nang non perwatan sorkar lapen telitum Karbin Autonomous Council along CEM Tuliram Ronghang ningkan sirkep CEM mandet pustame Nizangkar benglong hamren jowai kedam atowar non pu akiwak sai delang lapsi labangso akisung pen labangso towara kaheno akisung pen Karbin Autonomous Council Tuliram Ronghang pajok un eloma pose halabangso arartum aning ke oipen kaning ripon Nizangkar benglong hambrena rong supihan lo Nizangkar benglong ke ahet kotar lo
bon cetame non puan ta kaching thor thare ti kopia pot kaprek kaching thora sai ki apia lamlo towar ma towaran ta ronga sor pen chenglok pinang an hampa song tum ani wang ka song pia pot si karbing to namas council tum ke chaklon lo mate nang pudor lo pulotang te ingsam ri poputong alang le tu anupang thong benason ka cheplang ma puta ronga rar tum ning jirinti ronga sor pen ke than pon ateng ki kisu ka se ponji sitame kisu kelang aheman kilele dat si ki onglo athe towar ka jukpon an si akai jangnang kok titita do olo posi pherang kyang no ning dupen alang le tu ning jirinti barla polo plotang te lang tenga thekta sose lapen lang ogle lo sitame penang an chojorlong ji putak ratatung aning ki pung lapen aning ki oi kaning ripen ning jepon renti hamla pen dirjara mele report Karbit Daily News MLA rupsing teron arong metha malu sitadak CM EM MLA yang tondo pelos tala soto wala puthak abang thang nil tumpan nang lang le pin la la twal la puthak abang ke akim mi thang le pin la non badu thek long lok bait pen le dam putame twal ka hing no yo ni pen pina an nil tum ka sik sak lo la botlang so pen ham ren so dak arong ke phorat ke le tum la bang so twal ke non la alwi ke thak pusila pukeng ang cholo sita alwi ke na jang lo pulte bari khap lo te la ke lang teng so lo keng phodon don la pen ke dam ke wang da sik sak pik hang yang lo la pen ke so ken e che pon pusala so to wal ka tora yo ni sik sak ra pik pik lo la pen nil tum them long lo la hal lo na thok chom lo ku sak ku pia phalo ne chini ni da lo la so lang bung ke te phalo ne mon te decoration phalo ne la ba nil tu chini ke da lo amat rong la sodak boy tlang so pen hamren ka chu hilaji medical pono ki suken e pono jat pono sadil tum sung ik piglo la sodak arong ke puria tum anabang ke boy tlang so ta chipot la pen hamren da chipot sita emergency pul la twal ka hing no yo ni penil tum kili damde ha medical kili daman e sike ong lo non ki dam tang teng pulote Hulik lek bub sai delo. Agari kamara. Botalang sopen dak hamra na dagala pulo. Cici burbur si kaita. Gari solai nang lo. Kita emergency ke so ke chipona son ke hengno pin lo. Dormali pengen dengan sama beda mana bos kantor ponik lo nangi bok kami Karbit Daily News channel hak pada berita kelong siapan demi thak me kadong